Pa evo, jel mi vjerujete da, znači ja do samog kraja uopće nisam ni pogledao rezultat. Nisam ni vidio da je tolika razlika, jednostavno mi smo dali sve od sebe, igrali smo perfektnu odbranu, perfektan napad, a Arpad je bio jednostavno fantastičan danas na golu. Jednostavno je sve išlo i eto, kažem, nisam se uopće zamarao rezultatom, nego smo gledali kako stojimo na terenu, gledali smo da ono sve što vježbamo da to prenesemo ovdje na teren. I stvarno moram pohvaliti dečke od početka sezone pa sve do kraja ove polusezone što se tiče grupne faze Lige prvaka. Sve to izgleda briljantno, sve to izgleda fantastično. Evo samo Bog da da, da ne bude nikakvih ozljeda, da ovo potraje i da se plasiramo opet na Final Four, pa onda vidjet ćemo. Pa dobro, gledajte, znači sve vrhunske ekipe, znači ekipe koje pretendiraju za sami vrh Europe, odnosno na Final Four, svi oni imaju puno reprezentativaca, tako da neće biti samo problem Vardaru, nego će biti problem znači, svim ekipama. Sigurno da će svaka reprezentacija izvući maksimum od ovih igrača, kako iz Vardara, tako i iz drugih ekipa. Nemamo puno vremena poslije za razmišljanje, odmah nas čekaju utakmice Seha lige, dva teška gostovanja u Brestu i u Prešovu, poslije toga odmah idemo u Barcelonu. Jednostavno neće biti vremena, ali bit ćemo u takmičarskom nekom ritmu i Bože moj, nadam se da se nećemo baš previše potrošiti. I sigurno da trener Raul to zna iskoristiti igrače koji su igrali manje tokom ove sezone, tako da bi glavni igrači došli u izražaj na kraju Lige prvaka. Hvala vam.